adiponao apeto anabe mia dometo de sia de peji ajeme enu ijim ne le tututu apeto atwenao le Yesu penkome na mi ameyo le toji le radio agbo mi le dotom enu gade iketogbe mejopo a ajole agbome ameyo le iyavala oji ameyo le kame ameyo le tepe vovoo mau atutu adatio kata le nuku oji eye mau adenu kakasia nu kakada le ti ome eye mau ahadolele de sia de dale agbome eye afi me le fiesia enu gade le jojoge makpo wa sira kwa siji fofo nye de akpenawo nye yira wonko mawu ike matem adokponu ye nenye eye nusen wa matem adokponu eye me dogbera bele fiesia enu ganugao nukunuo nejo le amesia me pa gbeme le Yesu penkome tutu wope adatio kata dale wope nkoji eye enu yo nye matro ne troll wope agbeme apeto me dogbera be mao ne suwo wope agbeme eye nukunu mo yatore ne jolo wope agbeme gadede nukuto ne jolo wope agbeme ne fa wo dometo de sia de pe agbeme apeto dokpeji le Yesu penkome mi dogbera le mejibe ma segbe okela amen mau ne yirao na tem anwanyi fiasia mietro gbova matope agbaleta ateliame eye fiasia miakpo pipi wolia mateo tade pipi wolia wo fiadupe nava ne fiadupe lia egon bena efiade le fiadupe amen eye efia yepe jena yepe nukoa ya edola no yepe achekpakpa dola no fiadupe mame efia enye nusempe fia eye fiadupea enye nusempe fiadupe eye efia yenye ganyenye pe fia eye yepe fiadupea yepe ganyenye le fiadupe mame efia enye efia yike ma dokponu eye yepe fiadupea cha matem adokponu matem akpokeke eye efia yenye enuo kata lewo kata me eye yepe fiadupea cha nenemake ne olene eye fiasi ala adiponao enu yo kata hiawoa anao le Yesu penkome wo fiadupe nava wa wo lolonu le anyigbaji sigbe alesi wo wona le jipo ene le kpukui blaton vo etolia ebe miji mau fiadupela ple yepe jojo nyenye gbabiagba eye wacho nusia o kata akpede enti nami Yayra gaga cho jipo ye o sokpere agbewo nchina o mau pe nu sepe zonde de gato ye wo dede fia le agbewo mefiansi ale Yesu penkome ebe miji mau fiadupela ple yepe jojo nyenye gbabiagba eye wacho enu kata enu mo kata wacho akpede ntina o egbea wacho nu de akpe nade na ole agbewa me minya yado yire ne megbobe le jibe ya va Kristo gbo ko asi oji amedo lire o mese na egomo wo susu ne bena no ko wo pe asiji yo cho odokio na Yesua be wa de na de dale yo pe agbeme awo bomde wa so nu de so pe agbewa ye eye jijireji ava agbewa me eye nele kpofiala eye ne gede ye pe fiadupe ame
eye ne kpɔ fia ƒe dzɔdzɔ nyenye gbakple yeƒe fiaɖuƒea ƒe dzɔdzɔ nyenye ɖe woasɔ yayra akpe ɖe ŋuti na wo woasɔ vi ɖe akpe ɖe ŋuti na wo woasɔ dɔmenyɔnyɔ akpe ɖe ŋuti na wo woasɔ nukunu akpe ɖe ŋuti na wo eye woasɔ amlima nukunutɔwo akpe ɖe ŋuti na wo eye woasɔ gaɖeɖe nukutɔ akpe ɖe ŋuti na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me azɔ ame aɖewo lia wo susu ne bena ɖe obe kɔ asiwo yi dzi eye naxɔ Yesu Kristo dzi sia ame aɖewo susu ne bena o ɖekakpuiwo be nya gblɔm wole aho ame sia ame yi ke le dzi bena ɖe Mawu ne sɔ naɖe sɔ kpe ƒe agbea na ye ne sɔ yayra kpe na ye ne sɔ ɖeɖekpɔkpɔ kpe na ye eye dziƒo ƒe yayrawo ne sɔ sɔ kpe na enye ame sia ame tɔ menye be ɖeviwo tɔ ɖeɖe ko ye o menye be ɖekakpuiwo alo ɖetugbuiwo alo sɔhewo tɔ ɖeɖe ko ye o ame yiwo tsi gbati gɔ hã ye ne hiã bena ɖe Mawu ne sɔ naɖe kpe na yea Mawu atsɔe akpe na wo eye mele kpe wo bena ɖe na ge ɖe fiaɖuƒea ƒe enu yi ke wòasɔ kpe ɖe agbewa ŋutia akpe na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me mienya ame aɖewo li wogblɔna bena meyina sɔleme nye ya tsɔtsitɔ ye menye nye ya tsɔtsitɔ ye menye eye ne megblɔ bena ne le dzi aƒetoa ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ne le dzi aƒetoa ƒe tsɔtsɔke pika ne lo kɔ asi dzi le miame ya ɖusime ya tsitsina ya megbedome ya kɔ asi dzi amewo gblɔna le woƒe dzime be kpɔ nyi ya me le tsɔtsi yimfɔ ne le susum nenema ne dana ɖe ƒu ame sia ame yi ke le dzi bena ɖe Mawu ne tsɔna ɖe kpe le ƒe agbe me tsɔtsitɔ alo mele dzi be Mawu ne sɔna ɖe kpe na yewoa subɔla ame sia ame meka afi ke ne lo meka afi yi ne tso eye meka dɔmenyonyo yiwo katã sɔ asiwo va yi sãwo lo meva eye mele gblɔ bena ɖe dziƒo asɔna ɖe kpe agbewa na wo ame ɖe ne do wli gblɔ be woatsɔe kpe nam nye kpɔa ne be eyiya va ɖo ɖe mana wo mɔnukpɔkpɔ bena ɖe yayra yi woasɔe kpe na wo ŋutikɔkɔ yi ke woasɔe kpe na wo ɖeɖekpɔkpɔ yi ke woatsɔ kpe na wo ye aƒetɔa asɔ da ɖe agbe mea tsɔ yayra kpe ɖe nutɔ yayra yi ke woasɔ kpe ɖe ŋuti ma ava agbe me eyi si me mayɔ ame menyi be eyi ma me ye nagblɔ be mayi nugodo mayi dzodoƒe ava ʋu frigo kpɔ ava sɔna ɖe le fiase me awo nenyi be gaƒoƒo ade be woatsɔ nua kpe na wo Mawu ƒe yayra ava agbo dzi nɔte le teƒe ma me gadzo yi teƒe ɖeke o fiasi ya mele nu ƒom na mi tso yayra nukutɔ nukunu ƒe yayra tso fiaɖuƒe la me enu ka la sɔ asiwo fiasi ya o nukunu ƒe yayra nukutɔ ye ame ɖe ne do wli gblɔ bena nukunu ƒe nukunu yayra wɔ nukunu tso dziƒo fiaɖuƒe la me enu tɔ ye mi la kpɔ enu gbãtɔ ye nye dzɔdzɔme ƒe dzidzi eye evelia ye nye gbugbɔgadzi eye etɔ̃lia ye nye enu gbãtɔa ye nye dzɔdzɔme ƒe dzidzi le anyigbadzi ƒe fiaɖuƒea me ne be wodzi wo le xexe sia mea wodzi wo le anyigbadzi xexea me ƒe fiaɖuƒe me eye le xexea me ƒe fiaɖuƒe mea nu vɔ̃ geɖe wova na me le anyigbadzi ƒe fiaɖuƒea me eye nenyi be xexea me ƒe dzidzia ye wodzi o ye wodzina me ɖe akpa velia ye nye gbugbɔgadzi ɖe fiaɖuƒe mavɔ la me ne kpɔa ne be ne kpɔ gbugbɔ dzidzi xexea me tɔ wodzi o eye wodzi o nenema eye ne ge ɖe xexe sia me ƒe fiaɖuƒea me eye sɔ ye dzia enuwo atrɔ ne nayi dziƒo ƒe dzesi na nɔ dziwo la ele bena dzidzi yeye na va me dzidzi yeye ge ɖe fiaɖuƒe mavɔ la me
eye Etɔlia ne gede fiaɖuƒea me natem ava abe ɖekakpui ene, natem ava abe ametsitsi ame sia ame eye Emmanuel ƒe fiaɖuƒea mea mina miakpɔ enugbãtɔa yenye dzidzi dzɔdzɔmetɔ le wadzio dzɔdzɔmetɔ le anyigbadzi ƒe fiaɖuƒea me. Mina miakpɔ Hiob ƒe agbalẽ, Hiob ta 14, Hiob ta 14 kpikpi gbãtɔ. Amegbetɔ nyɔnutɔ dzidzia yeƒe agbe le kpuie eye fuɖeɖe tsikɔ nɛ. Ema enye dzɔdzɔme ƒe dzidzi. Nyɔnu ye dzi o, nyɔnu nutsu ɖekakpui, nyɔnu nutsu ame sia ame wodzi nyɔnutɔ dzidzi ye wònye. Yeƒe agbe le kpuie eye yeƒe agbekpui ma eyɔ fu kple efuɖeɖe kpikpi nelia ɖe ame dzadze atem atso ame madzamadza mea. Ame aɖeke meli o. Ame ɖe Adam kple Hawa wowɔ nu vɔ̃ eye woge eye wozu ame makɔmakɔ eye papa enye ame makɔmakɔ, mama tsa enye ame makɔmakɔ eye wo kple ve wova nɔ dzu eye wodzi vi eye vi gbãtɔ yi ke wodzia woyɔe be Kain eye Kain enye amewula eye mekae atem aɖe nu kɔkɔe tso enu makɔmakɔ me. Ame aɖeke o. Mikpɔ anyigbadzi ƒomewo katã, amegbetɔwo katã, nutsu kple nyɔnuwo katã, wo katã wowɔ nu vɔ̃ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiãwo tim eye ame sia ame le anyigbadzi, evi fofo ɖe sia ɖe, evi dada ɖe sia ɖe le anyigbadzi, wo Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiãwo tim eye alea amegbetɔwoa, ɖetugbiwo kple ɖekakpuiwo, nutsuwo kple nyɔnuwo, ame yiwo katã wodzi le keke sia me le anyigbadzi ƒe fiaɖuƒea mea, nenema ke wonye ame makɔmakɔe ma. Ame ka ɖe ame dzadze atem atso ame madzamadza mea. Ame dzɔdzɔe, nutsu dzɔdzɔe, nyɔnu dzɔdzɔe, nyɔnu kɔkɔe, ame ka atem aɖe amegbetɔ yi ke de blibo, nutsu yi ke de blibo aɖe tso enu makɔmakɔ mu. Ame aɖeke o. Eya ŋuti yewo gblɔ na mi le Salumo ƒe agbalẽ, Salumo ta 58 kpikpi 3. Le kpikpi 3 me, nutovo bomu miewɔna le miaƒe dziwo me. Mikpɔa nunya dzɔdzɔme ƒe nunyawo nyalawo, ame yiwo wogblɔ bena ebe xexe yi ke me mi lia ye ƒona ɖi mi ye wogblɔna bena ame bubuwo ƒe nuwɔna ye tutuna mi ge ɖe nu vɔ̃ me eye wogblɔ be le dzɔdzɔme mea nutsu sia nutsu, nyɔnu sia nyɔnua enye ame maɖifɔ eye wogblɔna bena esime nanɔ tsitsim le amegbetɔwo domea, ne ame yiwo dome wolea, ame mawoe ƒona ɖi wo ye gblẽna woƒe dzɔdzɔme. Nenema yewo gblɔna vɔa womenye bena ebe nutovo boŋ miewɔna le miaƒe dzime kafi ne ame yiwo ƒoxlã mi ava kpɔ ŋusẽ ɖe miaƒe agbedzi alo amegbetɔ ƒomea ava gblẽ amea ŋutɔ tutugbã la enye ame vɔ̃ɖi ebe mikpɔe ɖa eye nutovo boŋ miewɔna le miaƒe dzime eye mieda miaƒe asiwo ƒe nutasẽnuwɔwɔwo le anyigba dzi. Ame bubu aɖeke meda lakpa kpɔ o vɔa ɖevi ma le ye ŋutɔ eɖokui sia ele atɔ le akpadzadza kafi
devia amesiame le devima esio le chia le yento edokusia elato enuvon wowo eye ayemegbe nono agedeme meyebe amebubu adeke ye fien olo vola echo yepe jime eji ne enusi wujia ye enugblona amefondi a ewona nu fondi cho yepe jime nu tasese nu wowo le anyigbaji le Efeso tope agbale tafe ƒiaɖuƒela Efeso tope agbale tafe ƒiaɖuƒela eglobena amesio dome mikata ha miezona mikata ame adeke meto le molo ame kokoto ya ame kpokpo ya ame de loloa ame de le Amerika ame de le Afrika ame de la blotia ame siame ebe amesio dome mikata ha miezona le miape nu popo me miezona le tsa le miape nu ti la pe nu dzodrowo me emenye miape kuhia wo jimi le anyigbaji xexia me pe fiaɖuƒe me eye le fiaɖuƒe ma mea epodi nu vɔ pe fiaɖuƒe nu vɔ di pe fiaɖuƒe eye miantɔwoa mienye nu vɔwɔlawo tso dzɔdzɔme me eye alea miape apelikawo tsa wonye nu vɔwɔlawo tso dzɔdzɔme miape apelikawo pe dzɔdzɔme kpakple miatɔ mitsaka ema enye nu vɔ pe agbenono eva dzi ɖe dzi kaka va na esime ye apetoa ewɔ mi wɔna nutsila pe nudzɔdzrowo menyi bena ame bubu etutu na mi olo menye be amegbetɔ ɖe pe di ye la tutu o nenyi be wontɔ menya ame vɔ̃ɖi o ame ɖeke ma tutu ɖe vɔ me o ne avu le wo aɖe mate ma tutu o be o tsana tɔ wowo abe avu ene o ɖe elabena avu pe dzɔdzɔme mele me o eye nye yɔna elãwo bena enye dzɔdzɔme ke elã pe dzɔdzɔme le wo me avu pe dzɔdzɔme mele me o ta mate ma wɔ nu abe avu ene o nenyi be ame ma ele naɖe wɔm eye enua tsaka kple dzɔdzɔme vɔɖi yi ke le me o bena na wɔ nu yi ke wɔm ne le eya ŋuti wogblɔ be ame siwo dome mi katã hã miezɔna le tsã le miape nutsila pe nudzɔdzro me esime miewɔna nutsila kple tame pe lɔlɔnu la eye mienye dziku pe viwo tso dzɔdzɔme me menyi be to amewo dome ke me miele olo voa to dzɔdzɔme me eye mienye dziku pe viwo tso dzɔdzɔme abe ame mamlɛwo ke ene ema enye kuxia wo dzimi le xexia me pe fiaɖuƒea me eye bena ame ɖe na kpɔ trɔtrɔa na ɖo ŋku edzi nikpa nenyi be ne wɔ nu vɔ̃ɖi aɖe eye wobe wòewɔe wole wobe wòewɔe mate ma gbe o eye wokɔkɔ o eye ehe ŋukpe va dzi o eye ne gblɔ be nye magawɔ nu ya kpɔ gbeɖe o eye ne wɔ nyametsotso eye ne gblɔ be mewɔ nyametsotso be nye magawɔ nu vɔ matɔgbe kpɔ gbeɖe o ŋkeke ƒe aɖewo koe la va yi koa ewoe magatrɔ yi ɖe enu vɔ̃ɖi ma gbɔ ne gatrɔ yi ɖe edi baɖabaɖa ma gbɔ nu ka ŋuti o dzɔdzɔme ye wònye na o dzɔdzɔme ye eye ɖekoe elabena akpavi la ɖo gblɔ be nye magaƒuti kpɔ gbeɖe o akpavi gblɔ nyama mate ma wɔ edzi o ɖe elabena dzɔdzɔme yi ke le emea yenye akpa ƒe dzɔdzɔme ela ƒuti koe ɖekoe elabena xevi yi ke ele fiadzɔgbe ele tso nyame bena eƒe yeye ya mea mewɔ nyametsotso be nye magazru kpɔ gbeɖe o
xevima matem awɔ ɖe adzɔgbeɖeɖe ma dzi o nu ka ŋuti o dzɔdzɔmee nenema ke ye wole ame yi ke nu vɔ̃ɖi ƒe dzɔdzɔme le esi nu vɔ̃ ƒe dzɔdzɔme le esi matem agblɔ bena ɖe be mewɔ nyametsotso mewɔ tsatia le ɖokuinye si bena nye magawɔ esia kpɔ gbe ɖe o xɔnye ne le gblea nagawɔe ke nu ka ŋuti o elabena dzɔdzɔme wòye elabena nukɔ wodzi mi ɖe xixea me ƒe fiaɖuƒea me gake la dzidzi bubu ɖe tsã li ele be woagbugbɔ adzi mese ɖo ŋuti wo afia nye mesi o mebe ɖe ele nɔ be woagbugbɔ adzi eye esime ye dzidzi yeye ma va me na woa dzɔdzɔme yeye agbe yeye dzɔdzɔme yeye di yeye eye zɔzɔme yeye nu sia nu le agbo mea wo katã woatrɔ ayi ɖe mɔ nyuietɔa dzi ate ma ava me fie si ya ele be wòava me fie si ya fika ene lo egbɔna na o edza va me na o la kɔ asi dzi la me be fika ene lo kɔ asi dzi dzidzi yeye ma nye hie ŋutɔ eme nye akpa velia le akpa velia dzidzi yeye le fiaɖuƒe mafɔ ƒe fiaɖuƒea me gbugbɔ gati le wodzi mi le mafɔ ƒe fiaɖuƒea me yenye dziƒo fiaɖuƒea eye mafɔ ƒe fiaɖuƒea enye fiaɖuƒe yi ke Mawu ŋutɔ nye fia le fiaɖuƒe ma me eye yeƒe dzɔdzɔme ye la kpatse ye la tema yi ɖe fiaɖuƒe ma me ema ŋuti fie si ya me dzi be ma keke Mawu ƒe dɔmenyɔnyua ne wòade gbɔ o bena sala nenɔ viviti nu vɔ̃ eye nu vɔ̃ ƒe xexea me anyigbadzi ƒe xexea me eye me keke Mawu ƒe dɔmenyɔnyua be ede gbɔ o bena wotsã natem age ɖe fiaɖuƒe mavɔa me amen mekpɔ wo ne le ge ɖe me eye ne le va agbewoa atrɔ dzɔdzɔmewoa atrɔ eye matemi yiwo katã le agbo me azu wɔwɔ le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me mina ne miakpɔ Yohanes ƒe agbalẽ 3 Yohanes 3 kpikpitɔlia Yesu ɖo eŋti Yesu xɔ edzi eye wògblɔ nɛ bena vavã mele gblɔ na wò bena ne womedzi ame tso dziƒo o la matem akpɔ Mawu fiaɖuƒe la akpɔ o Mawu fiaɖuƒe la fiaɖuƒe mafɔ ƒe fiaɖuƒea ele bena ɖe woadzi wò tso dziƒo gbugbɔ gadzi na va me na o woagbugbɔ adzi gbugbɔ gadzi Mawu adzi wò woadzi wò tso dziƒo agbe yeye dzɔdzɔme yeye edi yeye elabena egblɔ bena ne ele be sia ne wòava me na o ne nedzo ne yina be nava kpɔ Mawu fiaɖuƒea le be wòava me na kokoko le kpikpi 5 me Yesu ɖo enu bena vavã me le gblɔ na o bena ne womedzi ame tso dziƒo ne womedzi ame tso tsi ne womedzi ŋutsu ne womedzi nyɔnu ne womedzi ɖekakpui ɖetugbui amegbetɔ ame sia me ne womedzi ame tso tsi kple gbɔgbɔ me o la matem menyi be tsi ɖeɖe ko woadzi wo tso tsi me ɖeɖe ko ebe woadzi wo tso tsi kple gbɔgbɔ me ke azɔa ehia be nase gɔme Yesu ƒe nuƒoƒoa nase gɔme elabena esia yi ke nase woagblɔ be etsia nasɔe be tsi tso tɔsisi me ye nayi ɖe Yɔdan tɔsisi me be yava ku tsi le afi ma eye nale ame yiwo le Yɔdan tɔsisi me yim ele yi Yerusalem ƒe tɔsisi woyi ɖe eƒu dzi woyi ɖe etsi kɔkɔe eye ye wova yi tsɔ tsi ɖe yewo sɔ le lelem ema enye woƒe ŋuti gbalẽ ko etsi ma srato voa mewɔ dɔ le wò dzi ŋuti o mewɔ dɔ le di wò ŋuti o luʋɔwɔa mewɔ naɖeke tso ŋuti o metrɔe eye enu yi gblɔm wole le teƒe ya yenye etsi yi ke ŋuti Yesu Kristo gblɔ
mikpo nyɔnuma yi ke va vudo atoa egblɔ tsi ma ƒe nya nɛ ebe etsi ɖe le asi nye etsi yi ke le vudoa mea ne le nu tsi ma ya la etsi kɔ la ga wuo ke enu yiwo katã wɔm ne le ɖokuiwo si nu amegbetɔ eye ne le wɔm tso nutsu yi ɖe nutsu dzia ne le wea ne le wɔm gale wɔm ke atsi kɔ agati o ke elabena nutilã ƒe dzidzie ye le teƒe ma kpetesinunu ƒe dzidzi gbekuiyɔyɔ ƒe dzidzi eye nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ɖe kpekpe ƒe dzidzi ne le notsi ma ɖe nenyi be Yerusalem va kui tso lo alo wokui tso gbedzi lo alo wokui tso fika yo wokui tso afi ɖe kpekpea afi sia afi ke woaku tsi ma tso la tsikɔ agawu ke gake etsi yi ke nyi ama na o ema enye tsi yi ke tso dziƒo ema enye agbetsi eye eyi ke tso Mawu gbagbea gbɔ eye nenyi be ege ɖe me o la tsikɔ magawu ke o enu yiwo katã ƒe tsikɔ le tsi o le anyigba ya dzi eya le drom aƒetɔa azã yeƒe nya ƒe tsi eye nu yiwo katã adzo vava mele gblɔm na mi ebe vava mele egblɔ na wo bena ne womedzi ame tso tsi kple gbɔgbɔ me o la woadzi wo tso gbɔgbɔ me gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu ƒe gbɔgbɔ dzi wo eye gbɔgbɔ kɔkɔe ebe tsã la ne le anyigbadzi ƒe fiaɖuƒea me vɔ azɔ la gbugbɔ gadzi gbɔgbɔ me ƒe dzidzi yi ke ava me to gbɔgbɔ kɔkɔe dzi Mawu ƒe gbɔgbɔ nenyi bena dzidzi ma gbugbɔ gadzi ma va mea egɔme be wo gbugbɔ wo dzi edziwa anye dzi yeye wo susu anye susu yeye eye wo nukpɔkpɔ ato vovo eye enu yiwo ne wɔna tsã la magawɔ wo ke o enu yiwo dzɔna dzinam tsã la maganɔ dzroye mu o eye enu yiwo henam ɖe nu tsã la enu mawo magatem ahem ɖe nu azɔ o tso esime ye mekpɔ vovototo le nua me mexɔ gbugbɔ gadzi fiesi ya enye fiesiwo tɔxɛ ɖe wo yi ke le radioa gbɔ ne le se ŋkɔ nye akpɔtɔ nɔ teƒe ma kpɔtɔ nɔ afi ma ava me na wo le fiesi ya gbugbɔ gadzi nukɔ yeye dzɔdzɔme yeye ma ava na wo le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me eye aƒetɔa ele dɔ wɔm le afi ya le afi me ɖa afi sia afi aƒetɔa awɔ dɔ le dziwo me elabena ye tso eyi si me wodzi wo tso etsi tso Kristo ɖeka ƒe ko gbɔ ne ame aɖe tsi kɔ le wum la ne va gbɔ nye eye wòanɔ tsi eye gbɔgbɔ kɔkɔe ŋgbetɔa ƒe gbɔgbɔ ele gblɔ be va eye ame sia ame yi ke dzi la ne tsɔ agbetsi la agbetsi menyi be tɔsisi me ƒe tsi ye o wobe agbetsi nanɔ faa egbɔna na wo fiesi ya eye nage ɖe Mawu fiaɖuƒe la me mebe ɖe nage ɖe Mawu fiaɖuƒe la me mina miakpɔ Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tagba kpukpui blavevɔ etɔ̃lia elabena wo gbugbɔ mi dzi menye tso dzidzi gbegblẽ me o kpukpui blavevɔ etɔ̃lia le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔa me elabena wo gbugbɔ mi dzi mi se gɔmea ne mie le gblɔ bena wo gbugbɔ wo dzi ɖe esia gɔme nye bena naɖe va me gbã dzidzi ɖe va me gbãtɔ ema enye dzɔdzɔmetɔ vɔ azɔ wo gbugbɔ mi dzi menye tso dzidzi gbegblẽ me o ke boŋ tso dzidzi magblẽ me heto Mawu ƒe nyagbagbe si nɔ anyi tegbetegbe la me wo gbugbɔ wo dzi gbugbɔ gadzi to Mawu ƒe nya la me ema nye tsiama ema ebe yi ke nɔna Mawu ƒe nyagbagbe
gbogbo gadire Merci Nicodemo pe eyi de ko o gbogbo gadi penya menyi be evavachi dowo pe agbala me de ko o gbogbo gadi ya me notede eyi gbato o me de ko o voa ele gbona mawu penya ike gbogbo na miji eye wo la anyi onu anyi tegbetegbe e ga potoli egbegbe eye e le to wom egbegbe agbewa anye agbeyeye aweyeye eye oto na po wo jejeme eye amesia me igbo ocho ivaya no po ocho igbo na la wa gbobe na o nu keva jodo ji o goha wo jejeme ele yeye agbewa esu yeye nu popo wa enye nu popo yeye eye wo nu wona nu de siade esu yeye chofiasi yaji ela bena wo gbugbo miji menye jiji gbegbele laye o me be jiji gbegbele me ke bom cho jiji magbele me heto mawu pe nyagbagbe sinu anyi tegbetegbe ne le todoma me be ne la fima leke ye nusia la famero minami akpokpu wi enyilia le Petro pe agbale gbato tagba kpukpu wi enyilia ela bena mienye bena menye nugbegbele si onye klosalo alo sikala wocho hefede o matem agbugbo oji to sika ple klosalo me o se nyaya gome honye church to church nyonu Solemedela, nyame yina chochi te menye chochi te nchame yina. Eye mehena fe mechuna menana gale chochi. Enyo chochi ya hamea ehiaga bena watu honyeto ehoike nyakpopo bena ne yi ma usubo pela ne tivale ja etimapo vo enyo sika ple klosalo ega ple jojo le churchia matem atro woji o matem atro agbe o matem awobe na hogbugbo gati ke gblomyelo mi pe ebe mienye ela bena mienye bena menye nu gbegble si onye klosalo alo sikala wo cho hefede miata he demicho nyape yakanyi nono kpekpewi asiekelia ke bom ple Kristo pe vukwasila mikpa nenema yemie kona gbogachema ple Kristo pe vukwasila nenema yemie kpona nu chikokwe yo le na chinami mikpa ye miano kle na dopo megba ple fofola ple vila eye alevia Yesu Kristo pe vua Yesu Kristo via pe vu eklona mianchi to nouveau katame eklona miame wona mimie nyana popo eye dena nu podi pe jesimo kata dale mianchi wo letinami ple Yesu Kristo pe vu Yesu pe vu alevia pe vua fombu boade kemelenchi o dipo boade kemelenchi o esia enye blobe efiesi nye tonye tututue ike jipo akasi agbewonchi eye Yesu povua aklonu chi o eye nafu de chifu minami akpo Petro pe agbale gbanto tave gbigbi gbanto Petro pe agbale gbanto tave gbigbi gbanto eye ata mi de fodi nyenye kata vodi nyenye kata ple Adam von kata mi de vodi nyenye kata mi se comme a lendi ne le fond ne fond le jojo mememe the old clothes. Nade awukowa so dade eye na so na leti nwede eye na leti mavoa. Don't put on the old clothes anymore. Awukoko ike podie ne nya na sai sie eye na leti vola maga do awukoko podi voa ike ko ye na do awu ike ko agbenono hohoma ayemenu wowo alakpadada
of envy, of Nous, jealousy, papa, and all evil nous, chochuro, speaking, nous laying papa them ple aside. nous As amenu you come soso to the kata Lord na de da tonight, esi ne fa you say, apeto agbo le Lord, fiesi I ya come. na What gblɔ ne have be you come apeto for? me I va want ɖo this new birth. nu ka dzim I ne want lo this me le new di life. I edzidzi want yeye this new character. gbogbo gadzi All right? agbe It will be yeye ma done. ye dzim ne le ye Yesu la I to ne said be it yo will be done. ma wɛ na o me be But you do awɛ one na o thing, you lay aside ebe eya ta mi de all vɔɖi malice. nyenye katã vɔɖi nyenye katã na How do I de lay something aside? ebe na de nua na de When da have nu you doing katã na de da something? ne nɔ na de And wɔm the tsã sin did not prosper. eye enua me I've been to ame doing ɖe ŋkɔ o something, ne le na and de the wɔm sin eye did not enu help wɔm ne le my ma progress. me I've kpe been ɖe ŋuti doing be na kpɔ something, ŋkɔgbe dedo and the sin ne did not nɔ na de help wɔm my eye relationship with enua my wife. me wɔ I've be na been de doing wo gba kple something, srɔ̃ ƒe and kadzedze the ne kpɔ sin ŋkɔgbe did dedo not ne make nɔ me na de to wɔm enjoy eye my enua husband. me nana I've be been na srɔ̃ wo doing na kpɔ something, dzidzɔ me do na and the dzidzɔ na sin srɔ̃ wo does not ne give nɔ me na de wɔm a eye straight, enua me continuous, te kpe na de ŋuti be na na tem ayi ŋkɔ akpɔ dzidzɔ anɔ lãmesẽ me anɔ agbedzani o na gblɔ be eglo esu nenema me ɖe ne gblɔ be esu nenema Enough is enough. esu nenema That thing enuma that you've been doing, yi ke wɔm ne nɔ sã you keep malice, yi ke nye the other people too Nu will keep papa. malice with you. ne le When le you don't wear ayemenu wɔm smile, ɖe amewo ŋuti amewo la nɔ ayemenu wɔm ɖe ŋuti o also smile ne mele nu kom ɖe at amewo you. a When nenema you ke have amewo ma ko hatred, nu ɖe o nenye be ne and when le you na fu have ame bad, ye bad, agbenɔnɔ injurious character, everybody will be after vɔɖi you. le me wa It does not nenema pay. ame sia me la nɔ yɔ It me does not abe help. bɔ ame It's getting us a Enuma. life that is not happy. A amea sorrowful menana be mi life. kpena If dzidzɔ you are o fighting edona mi man, blanui me every mi kpa day ne yi be you'll ne nye find ame a ke fighter. wɔna dziɖegbe And some sia of gbea them ame are more dziɖewɔlawoe nanɔ clever togo than you are. That thing doesn't pay. If enuma what I me have been ɖevi na wo doing, the malice, enu yi ne wɔna tsã yi ke nye vɔɖi nyenye hypocrisy, adamvɔ kple alakpadada kple nuƒaƒã kple amenuzɔzɔ enuma mekpe ɖe ŋuti o ebe mi ɖe numawo da ɖe eya ta mi ɖe da ɖe enuma tutu ene dza o na ɖe da ɖe mebe ɖe ewoe dza ɖe numawo katã da ɖe eye mina miakpɔ kpukpu felia le kpukpu felia me eye abe vidzĩwo ene la eye abe vidzĩwo ene la ne ɖe numawo katã da ɖe vɔ ne ɖewo da ɖe na zu vidzĩ agbe yeye age ɖe me o gbugbɔ gadi asɔ asi o eti yeye asɔ asi o elabena azɔ la wo gbugbɔ wo dzi kingdom of God. ɖe mawu fiaɖuƒe la me gbugbɔ gadi agbugbɔ gadi ɖe fiaɖuƒe mawu fiaɖuƒe la me ɖoƒe tɔ̃lia azɔ ɖoƒe tɔ̃lia Birthright in Emmanuel's kingdom. The numberless, ame yiwo wo gbugbɔ dzi the innumerable, Ó sọ̀gbọ̀ pápápápápá. many benefits and advantages of the new birth. Jena that will yóò dona come koto fiaɖuƒe into gbugbɔ gadzia me. Emmanuel's kingdom. le Emmanuel ƒe You will fiaɖuƒe la not me remain in the evil kingdom. o maganɔ You will not vɔɖi ƒe fiaɖuƒea me remain in o the dark o kingdom. maganɔ vivitsi ƒe fiaɖuƒe ma me o kplɔ amen gbagbe ɖe nam la You will not Me be de, remain o in an maganɔ occultic kingdom. vivi me subɔsubɔ You ƒe will fiaɖuƒe ma me not o remain in an o idolatrous maganɔ kingdom. trɔ subɔsubɔ ƒe fiaɖuƒe ma me Those are o the earthly kingdoms. ame fiaɖuƒe anyigbadzi ƒe fiaɖuƒewo ɖe wo dena biame ŋuti ye wo dona vevesese amewo ƒe agbe me ye wo trɔna amewo ƒe agbe eye wo trɔna amewo ƒe agbe ɖe gbo agbewoa magatrɔ da ɖe gbo ke o agbewoa anɔ tsitrenu adzɔ nyuiɖe le ɖoɖo nyuietɔa me gblɔ be agbenye anɔ tsitrenu le nɔnɔme nyuietɔa me Confirmed in Jesus' dziƒo name. ɖo kpe dzi na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me What are the birthrights? azɔ dzena kawoe do go tso gbugbɔ gadzia mo What are the gomekpɔkpɔ blessings? kawoe le mo yayra kawoe le mo nu kawoe nye vi ɖe yi ke do go tso
gbɔgadzi yi ke si míasia mu esi míeva aƒetɔ la gbɔ wosɔgbɔ kpamkpamkpam dzena gbogbogbò yiwo míekpɔ le Emmanuel ƒe fiaɖuƒe la me. Kolosetɔ ƒe agbalẽ Kolosetɔ ƒe agbalẽ tagba kpukpui evelia eye mitsɔ dzidzɔ da akpe na fofo si na míedze ame kɔkɔwo ƒe domenyinyi ƒe gomekpɔkpɔ le kekeli la me. Elabena ewɔ mi míenye gomekpɔlawo. Manye enukpɔla o, me nukpɔla nanye o lo, va esi ne va fiansi ya la, wo ŋutɔ na ɖe asɔ asi o, wo domenyinyi asɔ asi o. Gomekpɔla ye nanye, domenyinyi asɔ asi o, ame kɔkɔwo ƒe domenyinyi asɔ asi o. Mina míakpɔ ƒiaɖuƒe Etɔlia na ɖe le afi ma kpɛkpɛkpɛ. Ame si ɖe mi tso vivitsi ƒe ŋusẽ la me, ame si ɖe mi tso vivitsi ƒe ŋusẽ la me. Ne le va aƒetɔ la gbɔ, esime ne va aƒetɔ la gbɔ ye. Esime egbugbɔ gadzi sɔ asi o, eyi ke to fo na dzidzi dzɔdzɔmetɔ, esime ye woɖe o tso vivitsi ƒe ŋusẽ me, ame si ɖe mi tso vivitsi ƒe ŋusẽ la me, eye wòtsɔ mi ɖo yeƒe lɔlɔ̃vi ƒe fiaɖuƒe la me, yeƒe lɔlɔ̃vi la yoyɔ be Emmanuel. Eya ŋuti ye mi le gblɔ be na nu kɔ, esiawo nye viɖe, esiawo nye Yayra sɔgbɔ yiwo suna ame yiwo ge ɖe Emmanuel ƒe fiaɖuƒe la me, eye azɔa egblɔ bena aɖe wo tso vivitsi ƒe ŋusẽ si me. Gblɔ nam be amen. Now, azɔa when somebody says ne ame aɖe gblɔ be that this restaurant is egblɔ very be good, o nuɖaƒe ya enyo ŋutɔ, ebe o leke ne wɔ nya o. because of the signboard they put there. Enu dzesi ke woŋlɔ ɖe dzia, dzesi anyakpɔkpɔ gblɔ bena o woŋlɔ nu nyuie ɖe edzi ye ŋuti ta le be awo, le be o afi ma me yina ɖuna nu le The ye evidence ekpeɖodzinu anu yi ɖo kpe dzi. I'm recommending to you is good is that Enu yi gblɔm le na wa enyo me eme be enyoa egblɔ be natem akpɔe le menye, natem akpɔe le eyi si me ye wòtɔ ne yi ɖe afi ma ne va ɖɔe se kpɔ zã la ne nɔ fu kpem eye enuwo katã matem that recommendation is coming. sedede alo biabia ya ele va na o enu tɔxɛ ɖe eye nenema ke wole ne le va Emmanuel ƒe fiaɖuƒea mea matem agblɔe na o enu yi dzɔna enu yi va na me le Emmanuel ƒe fiaɖuƒea mea vivitsi ƒe ŋusẽ ɖe sia ɖe le agbo mea Yesu aɖe ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. I know you take my word for it, but let me show you. Menya bena nɔtenyetɔ ma fia o, ma sɔe fia o, ame ɖewo ge ɖe fiaɖuƒe ma me va yi vɔ, eye esi wo ge ɖe fiaɖuƒea mea, woɖe wo ɖa le vivitsi ƒe fiaɖuƒea me, eye wokɔkɔ woɖewo ɖa le vɔ̃ɖi ƒe fiaɖuƒea me, eye wokɔkɔ va Emmanuel ƒe fiaɖuƒea me, eye tso eyiyi ma dzi, tso kaka eyiyi ma dzia, enuwo to vovo, enuwo trɔ le woƒe agbe me, enu nyuiewo ge ɖe woƒe agbe me, ɖewo ne se via, ɖe mate ma sɔ wo fia oa, mina ne ma ŋutsu ma yi ke kpɔ dɔyɔyɔ blibo. The GCK cancer in le jutopo mɔnyakaka yi ke va me le River State. Me tsa me va abe ale yi ke wòtsa ne va me yi me ɖo to me se abe ale yi ke wòtsa ne le to dzi fifie ne mina ne ŋutsuatɔ ne va gblɔe na mi ne míase esi me wòtsaka abe ale yi ke wòtsa ne le katsatsa me le fiesi ya. For 5 years plus now, I've been carrying a disease called prostate cancer. Frequently, not that I share myself with friends whenever I'm outing because of the odor I carried. I smell a lot because of this constant urine. The moment
I want to tɔlele urinate manti and I don't have the opportunity to do that, I will lose control and I will pass the urine. ne Just like arɔte that. And this eye makes me yemete to smell nkpɔ whenever I asinu pass in the midst fɛ of people. bɔ eɖokui gbɔ la So, be but glory arɔa be to God for edona what He has done for me through July edition of the Global Crusade at le Calabar. tutopo mɔnya kakeke The man fame of le God kalaba prayed. mɔ be After the ame prayer, ato gbera le he asked us gbedodo to ɖa raise up megbea our hands le gbedodo and ɖa place our kafi hand gbedodo where ɖa we ne dze have gɔme the egblɔ be challenge. míakɔ míaƒe asi This dzi I eye did. míasɔ asi velia After da ɖe that afi prayer, ke tɔlele I ali felt ema tututu ye me wɔ I felt le gbedodo something ɖa in my megbea private ye part. sena ɖe le A yeƒe kind of aŋɔ me cool sensation. eye ye sena ɖe le aŋɔ me And I knew that something was happening. eye ye ŋutɔ nye be So naɖe after the fa me prayer, I went le home. gbedodo ɖa megbea ye Before yi this aƒe time, me ka do I ŋkɔ will na not eyi ma drink water whenever I eat from 7 o'clock till that late in the night. But after this prayer, Ye me no after tsi. the miracle, kaka I nkeke can ma me eat freely, le I can nukunua drink freely. megbea Before yatem this time, anotsi bɔbɔe in a ɖe single night, I can go to pee more than 7 times, 10 do times. ŋkɔ na eyi ma Just yatem like that, ava ɖa totally like rɔsi that, gbɔsi every day. andre And this used Le to zame. disturb me. And Gbesi what they agbe said ye was wɔ that na I nenema. had to go for operation. And here am I. No money for operation. ebe But God, for egame the le si intervention of ye ye the fɛ wɔ Global dɔa lo Crusade, God used fɔ his servant, mawu de zɔn Doctor mawu zã Pastor yeƒe W.F amesiamina Kumuyi, to bring Pastor healing upon me. And now Dr. I'm free. W.F Kumuyi No eye operation, azɔ ye kpɔ no dɔyɔyɔ spending of money. dɔkita ɖeke mewɔ dɔ na ye o If I lo want to go to ye meva yi sɔ urinate, gava yi wɔ dɔ ɖeke le kɔ ɖeke dzi o fɔ mawu ŋutɔ wɔ dɔ na ye yatem aɖa rɔ bɔbɔe ɖe yatem alé ye ɖokui kaka va na esi me ya ɖɔa ye ŋutɔ yi dzi be yaɖɔa ye ɖɔ nɛ ye enu yi mawu wɔ na ye ne ɖe menye dutoƒomɔ nyakaka ƒe ɖoɖoa ye o ɖe fi ka yakpɔ gali ava yi wɔ dɔ ma o ne ɖe menye dutoƒomɔ nyakaka ƒe ɖoɖoa ye oa yemenya leke yeawɔ ado le emo yede akpe na mawu aleke mawu kasi yeƒe agbe ŋuti yeƒe agbe trɔ yetrɔ zɔ ame bubu With that fear, yatem I can move without somebody hearing awɔ any bad atema odor from me. azɔ ayi hame faa naɖeke magaxe mɔ na ye o Amen. amen He got it. You exɔe will get it. esu esi wotsa asɔ asi o He said, egblɔ bena now ɖe things ebe are azɔ different. enuwo to And for vovo you tonight, nikpa na wòhã fiasi ya different. enuwo to vovo nuwo megale abe tsa ene o The Lord esi does it for aƒetɔa me. ewɔe na He does amewo it also for women. ewɔe na ŋutsuwoa ewɔe na nyɔnuwo tsã You've heard ame a ŋkume man. aƒetɔa mekpɔna ame Let ŋkume me o bring to you a woman, ŋutsu ɖe ma ɖi an ɖase va yi elderly fifia sister, makplɔ mama, nyɔnu ɖe actually. mama ɖe She had been paralyzed ekpli bɔ for 6 years. eƒe ade Don't let me tell you her story. menye She la will va tell gblɔ eƒe you nya na her mi o story ye ŋutɔ la by ka eƒe herself. asema na mi Mama, mama welcome. woe Tell zɔ us lo your story. gblɔ nya miase. Orúkọ mi ni Adérera tí mò ń gbé ilé wọlé dé ní Adégúnwà. mama alɛ ele ɖi ɖase Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi lórí enu yi ke mawu wɔle ƒe agbe me Irewole, Shaki, Oyo State. For the past 6 years ebe now, ƒe amadewo nye sia va yi I was unable to walk on ye myself. matem azɔ azɔli kple ye ŋutɔ yeƒe afɔwo o But wokɔkɔ na ye last month, I Eye. heard of my crusade. Dutoƒomɔ nyakaka efa me Bayelsa State. le by, Bayelsa Pastor Kumuyi. to And they, Pastor Kumuyi our ti pastor brought ye nyabe pastor sacrifice to my house, so I watched. mo ní òní nǹkan kan. esɔ Ó ti ọ̀rọ̀ pásọ̀ ní báwo ló jẹ́ tí mo ní àwọn eva àdúrà. kpe ɖe mía ŋuti le aƒe me bena míatem akpɔe míatem anɔ esem anɔ kpɔm eye to ya me ye mawu ƒe ŋusẽ ka mama ŋuti le. Mawu kpɔtɔ le dɔ wɔm mawu le yɔtɔ eye Àmì ìkẹyìn tí bàbá wa. ŋutsuwo le ɖi ɖase nyɔnuwo le ɖi ɖase Tí wọ́n ní àmì ìkẹyìn tí mo ní le Emmanuel ƒe fiaɖuƒea mea
Vide On the third day, oleme. at the last amen on that third day, Ebe I was le able keke to tɔlia dzi abe after gbe the ne prayer of man le was dodo done, ame le the mɔ be final ame amen abe that I gbedodo said, ɖe ame gbe amen yóò kplɔ si gbɛtɔa koa ye ko ye ŋutɔ etsi tre se ɖeka ye yele sɔn ye me gawɔ esia kpɔ pe ama tewoe nye sia va yi etsi tre esɔn kple ye ŋutɔ ye ƒe afɔwo. ló ṣe ìyanu yìí o ló ṣe ìyanu yìí mo bá pásọ̀ dé báyìí mo ní ẹ báyìí wíwọ ló bá yẹ o àdúrà mi gbà. Masɔ ŋuti kɔkɔe na ma o. Amen. Amen. For you, amen. Mebe tɔwa amen. Online, amen. Ame yi le radio agbɔ amen. Afa me na o. Afa me na o. Ewe yi le radio agbɔ do wuli sesere gblɔ be eva me na o. Eye Choir azɔ people. na Amen hatiha in your life. afa me na mi. Amen in your Afa me family. na miaƒe ƒomewo. See what happens Kpɔ in enu yi Emmanuel's va me kingdom. enu yi dzɔna le Emmanuel ƒe fiaɖuƒea me ma ame yi ɖe mi tso viviti ƒe ŋusẽ me eye kɔkɔ mi sɔ va ye ŋutɔ yeƒe lɔlɔ ƒe vi yeƒe lɔlɔvi ƒe fiaɖuƒe la me mina miakpɔ kpuku wuinelia le kpuku wuinelia me eye meɖe redemption through his blood. eye fe xexe ɖe ta su mía si to yeƒe ʋu la me nuvɔ ƒe keke ame si me mie nuvɔwo katã wotsɔe ke wo le fiasi ya eya ŋuti nakpɔ dzidzɔ makpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋuti o I will hear your testimony. mase wò tsã nàɖi ɖase mase. Psalm 103. Salumowo ƒe agbalẽta alɔfa ɖeka kple etɔ̃. Salumowo ta alɔfa ɖeka kple etɔ̃ kpukpu gbãtɔ. Afi ya egblɔ na mi bena luʋɔnye kafu Yehowa eye nu sia nu si le menye la mi kafu yeƒe ŋkɔ kɔkɔe la kpɔ kpukpu velia ebe luʋɔnye kafu Yehowa eye megaŋlɔ yeƒe nu nyuie wɔwɔwo katã be o kpukpu tɔlia zɔ ame si tsɔa wò vodadawo katã kea wò. He's waiting for you tonight. Edenɔ kpɔ fiesi ya Iniquities, vodadawo katã wò nuvɔ katã nuvɔ ɖiwo katã ne wɔ tsã elabena nukɔ dzɔdzɔme yi ke tso xexea me ƒe fiaɖuƒea me le me o agbe o dzɔdzɔme oa zɔzɔme oa nuvɔ ɖiwo katã le me oa aƒetɔa atsɔ katã ke o fiesi ya Did you hear? denesia Forgiveness mebe from heaven. tsɔtsɔke tso dziƒo na wò la nesia mebe tsɔtsɔke tso fofo la gbɔ ava na wò ɖene ɖo to nesia tsɔtsɔke ye vovokpɔkpɔ blibo asɔ asi o mekafu wò ŋutɔ tsɔtsɔke ebe ame si tsɔ wò vodadawo katã kea wò akpa velia eye wò da akpe le wò dɔlélewo katã nu. How many of your diseases? Dɔléle neni enu ada akpe le na wò le fiasi yɔ wò dɔlélewo katã nuku gbagbawo aʋu eye woakpɔ nu eye kplibɔkplibɔtɔwo ati kpo eye woazɔ azɔli eye ame yiwo wokplibɔ eye wogbɔdzɔ eye woƒe ŋuti nu ɖe eku woƒe ŋuti la ƒe akpa ɖe ku megadɔ wɔm o agbe yeye mebe agbe nusẽ ƒe agbe age ɖe me o lãmesẽ ƒe agbe age ɖe me o fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tumor will vanish away from your body. Tumor enu tete adoko le nutsilawo me eye nu vɔ nu mawo katã yi ke wɔe be mede blibo o Everything wo katã woaɖe wo ɖa le agbo me woakafu Mawu ebe luʋɔnye kafu Yehowa ame si tsɔ wò vodadawo katã kea wò eye woda agbe le wò dɔlélewo katã your nu night has come. fiasi wò ava ɖo azɔ Chance has come. mɔnukpɔkpɔ sɔ asi wò 2 azɔ things. Number one, gba enu ve lo gbãtɔa atsɔ wò vodadawo katã ake wò eye velia ada gbe le wò dɔlélewo katã nu mina miakpɔ enu gbãtɔa na mia ŋku eye na bɔbɔta eye na mia ŋku aƒetɔa akɔkɔ wò
ado dogocho vivichi pe fiaɖuƒe ma me ado dogocho xexea me pe fiaɖuƒe ma me eye akɔ ava dziƒo fiaɖuƒe la me akɔ ge ɖe fiaɖuƒe mavɔmavɔ la me bɔbɔta eye na mianuku ne le dzi be aƒetɔa ne kɔkɔe tso afi ɖe asɔ yi ɖe afi nyuietɔ ne kɔkɔ ne dzi be aƒetɔa ŋutɔ ne gbugbɔ ye dzi alo ne na ye gbugbɔ gadzi na afi sia afi yi ne le nenɔte nɔ kpɔ yi sia hohoho kɔ wo asi dzi mawu ne yra o mawu ne yra o mawu ne yra o gbugbɔ gadzi eli le fiasia agbe yeye le fiasia nu vɔ̃wo katã vodadawo katã woatsɔe ake o xɔnye yi ke le radioa gbɔ azɔ mele nu ƒom na o wo gaƒoƒo nye si azɔ ye wo le na o bena ɖe gbugbɔ gadzi ma ne sɔ asi o eye teƒe sia teƒe ne le afi sia afi ke ne le aƒea me le eʋua me le kɔa dzi teƒe sia teƒe ke ne le nakɔ asiwo yi dzi mawu ne yra o kaka mawu ne yra o kaka mawu ne yra o mawu ne yra o azɔ esi ne kɔ asiwo yi dzia medzi be na tsitre tso le afɔwo dzi tso eye nagblɔ bena ɖe ne tsɔ nu vɔ̃ katã ke eye wòatrɔ agbenye eye wòanam gbugbɔ gadzia ye dzi me le pipi kɔ asiwo dzi ɖoŋkoe dzi ɖo ame sia me tɔ ye ɖekakpuiwo sɔhewo tsitsiwo na ame sia me mawu ne yra o azɔ mato gbe ɖa eye eyi si me ye aƒetɔa ana gbugbɔ gadzi ma fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le ame yiwo katã kɔ woƒe asiwo yi dzi wo tsitre ye wole dzi be dzɔdzɔme ƒe dzidzima woatrɔe ne woazu gbugbɔ gadzi na yewo eye wodzi bena ɖe naɖe yewo tso xexea me ƒe fiaɖuƒea me eye nakɔ ada ɖe wo lɔlɔ̃vi ƒe fiaɖuƒea me aƒetɔ medo gbe ɖa meva le wo nugbedodo la nu tsɔ woƒe nu vɔ̃ kewo le Yesu ƒe ŋkɔ me klɔ woƒe dziwo ŋuti eye nakɔkɔwo tso vivitsi ƒe fiaɖuƒea me eye nasɔ wo va wo lɔlɔ̃ ƒe vi ƒe fiaɖuƒe la me eye trɔtrɔ ne ke ɖe woƒe agbe me agbe yeye di yeye natsɔe na wo ne dze le woƒe agbenɔnɔ me ne dze le go ɖe sia ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔ me akpe na aƒetɔ le ɖo ŋuti la ta le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le. It is done. Eva me now. I said it is Bebe, oh, we're now for. Keep on standing and you will give response to the counselors who are there. I want overseer to take over now and to do this thoroughly. And yet, then I'll come back. If forgives all your sins, it will heal all your diseases. Eye atsɔ adagbele miaƒe dɔlélo katã ŋuti azɔ yi ke ne sɔ agbo na Yesua miabia tso gbɔ o bena naŋlɔ ŋkɔ o kple phone number o kple kɔ yi me ne lea naŋlɔ ɖo ɖa to phone number yi ke mana alɔme kapu ƒe dzesi yi ke mana fi la yi ke nye 93 04 38 38. Placer que votre nom, n'a de que vous prenez. Blaton voni, encore. Phone number wa, numéro wa. Let our counselors go towards the bar and assist the people. Let's spread ourselves out and cover everywhere. Bugbogaji, no jivia, elebena, one devima one be watim achi elebe wa no elebe wa ne gbogbo me pe nochi watching online ata eleve vie ehia be na nko le phone number wa le ko me watin paulia na ngule adore mi to phone number si 93 04 38 38 be and then return me gbogbo me to na so asi o be na chi you can be assisted na tem achi wa perenchi o le gbedodola me le govo me and do that very quickly. Le gbogbo me let's assist wesi akabakaba to fill the form portable wa eye na nko o ple phone number wa
If you have just given your life to Christ, don't sit down. Allow the counselors to see you. Phone number c'est You can stand up where you are. Let them see you. 38 38. Alors All plus things have 228 become new in your life. 93 You are no more 04 the old man, the old woman 38. anymore. Menye jojo mo koko ma megale mo. Also, if you are listening Alakpada pe jojo ma megale via mo. the radio, the Ayemenu o pe television, jojo ma megale mo. and you Fiti just fiti gave pe your jojo ma life megale to mo. Christ, Yata mlonko said your name, tonto nko tututua your phone number, mleroda. and your Phone number location wa address mleroda via finelia SMS na mleroda to or SMS through G. WhatsApp Alona with the tema we number going WhatsApp. on the screen right now. Mleroda pe pere nu number afana is wa pere nchi o. Plus Wa pere nchi o. 234 Leko vo me. 9154 Nena tem ati. 44 Vi o ji a ele be de via nechi. 63. Eyi o ji o gbugbo ji le fiadupe ame le be na chi le The fiadupe number ame. is Enu yo hia be na tema chi gbogbo me no chi gbogbo pe ndudu gbogbo me pe ndu sia de hia na wa twa na o pere nu manchi e o hia le be vie be na nglonko o le ko imenelia phone number wa fi nelia na mdoda to 93 04 38 38 all those who have given their lives to 38 Christ, 38 right at the Alpha location here, Blaché que voton na de ko plene there will be a special online banquet for all those watching online who gave their lives to Christ on Sunday 3rd July 2022. More details about this kwasi sent ji to you. eye ji gbugbo gaji eye Kristo na gbugbo gaji ma edo to fi je pe fiarupe ame e koko dare pe lolo pe fi pe fiarupe la me nko wa Those dora of us here and those on online ele we si as avwa well. na ide gbedodo da me le psalm pe agbaleta alpha de kakle eton pupu nelia me akpave amesi The Father banquet, le pupu the etolia believers me banquet amesi on chua wo fo dada Sunday kata 3rd kia July. inye akpagbato akpavelia It's going to be at eye the wo various da gbe region le wo headquarters. dole lo katanu And the time of the fide banquet gedele is 2 Emmanuel pe p.m. fiarupe ame domenyinu gedele You me must be enu here. ye gedele me ikene Jesus gedele pe is fiarupe waiting ame for a you. vide gedele me He has jena a lot of gedo o so blessings for ponto you. yo le fiarupe You ame will not miss yata it. ikene gede me fo iko gbugbo ji le fiarupe ame fo a Our counselors ile will gbedodo hurry ame up. Tonight ni is onye the night tolele of le the agbo miracles. me ni onye kaka Signs le and agbo wonders. me agba yo kata ne duro 3 in matem 1 ano fiarupe tonight. ame aga duro agba ma You will have lekere Emmanuel pe fiarupe ame blessings aga duro agba peku ma kokuchi peku ma ga tema duro right Emmanuel way ade dale ji o to your own life. Yesu ade dale ji o do gbera ye ale ike ma uvio Let's keep on praying. kotono The gbedodo da me expected miracle of the Lord. amodi da You se can't miss it tonight. amoklibo You ebe cannot gedo miss ma ga that tema miracle. zon voa Kristo God has kasi wonchi forgiven your iniquities. That's stage eda number gbele wo 1. pe dolelo katanchi dolele eda gbele pe dolelo katanchi Stage number dolele 2 kale me o dolele kale is chi the o healing pere that ni is o coming la gbe o forth mo very Kristo soon. ada gbele nchi o And for all na those mere who dida se come chama back, dida there's se lunch don hour kwechi mo ba me tomorrow aglobe na nko ebe ya se o cha o da se 3 didi p.m. ebe o cha na dida se ya se at the Alpha location here osimane in tutu na gere gbe Alpha. dodo ra me Don't miss na ma it. ube Be ma there. uwe gble to wa me siami na jibe chama dida se Lunch hour we with na Jesus. we la gbenye me 3 p.m. re dolele ya da la Right gbenye me inside the compound here we ke klibo in Hall 5. nu se ne gede Councillors, afọ if you me finish, nu se ne gede nu from chinu my wo me right hand side, nu chinu can wo you wave ike your ku flag and let me agbeyeye see you? agbeyeye acho Kristo If you are gbọ finished, acho fiadupe la me wave wo the flag. fiadupe neva God bless you. wo At the fiadupe middle, neva have you finished? le fiadupe ma wo pe fiadupe If ame you are adolele me finished, le pe fiadupe ame wave your flag. Let me donc see weji you ne at the kere fiadupe middle. ame vie ne nye dolele me le pe fiadupe ame dogbera we me kpɔ ŋlɔ ŋkɔ o kple phone number wa me kpɔ tsɔ eɖo ɖa wa donc weji me gaŋlɔ bo phone number wa kple ŋkɔ wa tsɔ eɖo ɖa to 93 04 38 38 dzi dogbera The Lord dodoko mɔnya kaka eya ko eva me
allez ko le me fa fi ma ko fa me chava ya mo ho pe nukunu Note that if I le finish didi pe anyi gba pe te pe wo fo ho pe nukunu at the middle, can you wave your flag and let me see you? aka sinchu ayodo To my left hand side, God bless you. I can see that in the front. All right. enu maganu abale ko le chan Get ready. Let's rise up anywhere you are. We're waiting for Father in the Lord, and your miracle is coming on your way. As we invite our Father to the podium again, Majiju, miaga pe pastor, the ava, miracle is eye waga awaiting you. tro, adogbera le miata, nukunu wa ele te nonpo. Azon chitri. I said it's coming. Egbona na o. Your miracle. Wo nukunu ale monjina. My miracle. Ye nukunu bonanam. Awaiting me. Bebe nye nukunu te nonpom. You've seen Azon. what happened to Ekpo. other people Enu ifa mena amebubuo. at the time Ameo. of the final Le eyi meyo payment. okpo amen kotoya okpo amen mamleto o hwesi eyi o dasireji eye enu yo mete wona tawa o we ne nemake o cha na wo numa tututu na wo esimemia dogbera na koko jipo victor edo na nchi kokoko ne nemake wa do wo gbototo ranchi And fiesi then ya at the end of the eye final le esime payment, ya gbo amen mamleto you a check up yourself na todo ki opo and you do what you eye couldn't enu do imatema wo before, chan wa you'll find na we eye nele our we a God na kpobe na is there, right by your nukunu side. wa evado na o Are you ready for the miracle? de ne sogbe na nukunu a Ready for the me be healing? ne sogbe na doyoyo a Raise up the hand. ko asi o de And kai with the ji other hand, eye na so what the filia challenge adade is, dolele aji Father, fofo we thank you ye de tonight. akpe na ofiesi ya We bless your ye name. yira wo nko We know with Nye, you be all pakpli wo a, things are possible. ya tema onu si You have anu promised us you will ne don gbe na mi transfer be everyone ya koko ya out to me of to the de si kingdom ade of na darkness, de mi da cho kingdom bibiji of fiadupela me disease, na de kingdom mi da of cho sickness, tolele pe fiadupe me kingdom of na de mi infirmity, cho and you iwo will kripo pe fiadupe me translate eye na everyone koko mi to the ya to me to de si ade adade of hell, wo lolonvi la mese pe healing, fiadupe me doyoyo pe fiadupe me kadede pe fiadupe me nuse pe fiadupe me newness of agbe life. yeye pe fiadupe me Lord, apeto you, we as you have said, abe ale ne gbolo ene touch everyone kasi now. amesi amenchi azon The blind, nuku agbato the o dumb, tokuna the o deaf, adetutu the to o lame, plibo the plibo one to having o paralysis, ameyo having akparika stroke, tutuna having ameyo cancer, tension plibo o having ameyo tuberculosis, cancer le o ameyo yọmẹpẹ le o ameyo kuhire pepe dọlele pepe le o pe lamea kasi o tse na yọtọ o dometɔ de si ade le yesu pe nkɔme thank you, Lord. akpe na wa petɔ Thank you, Lord. akpe na wa petɔ It is done. e fa mɛ Jesus' le yesu pe nkɔme me do gbe ɖa le It is done. e fa mɛ God has touched you, mawu kasi ŋuti o healed you, mawu yɔdɔ o delivered you. mawu de ga o What you do now, Enu yi you na wɔ do azɔn de. what you are not Enu yi able me wɔ na to tsa wa. do before. wɛ kpɔ You Wɛ. are healed. ne kpɔ dɔyɔyɔ I am me kpɔ dɔyɔyɔ I am O yɔdɔm. healed. All right. Me Do haya. what you are not able to do before. enu yi ma te ma wɔ sɔn awɛ Say it, blɛ believe it, xɔɛsi and possess it. eye Your miracle is Asɔsi. here already. wo nukunua Before the prayer, you were expecting Eva the Romo. miracle. After the prayer, don kɔna the miracle gbedodo has ɖa come mi nɔ upon you. mɔ kpɔm Check na it out. nukunua eyi gbedodo ɖa fa me fɔa nukunua va ɖo And as soon as you vɔ see dodo that, kpɔ shout, nukunua hallelujah. eva ɖo And aƒetɔ then tsɔe come na o out. ne le Our counselors should still be around. dodo kiwo kpɔ yina kpɔe Don't eye na move to to wuli anywhere. pe Stand where you hallelujah are. And share your testimony tonight. na di da The se miracle is right there with you. nukunua The etsɔ blind ɖe gbɔ o. eyes Nku have been agbawo opened. Check it up. o le Try nu kpɔm it. azɔn to ɖo kiwo Try kpɔ it. to ɖo Open kiwo that kpɔ eyes. bunkuma
The broken bone is joined together already. The paralysis is gone. You are healed already. Who healed all the diseases. The diseases are healed. You cannot hide it. You must not go home with that testimony. Hold on and then share your testimony tonight. Check it out, check it out. I want to hear the shout of amen, hallelujah, and of rejoicing. Joy in the camp tonight. Joy in the camp tonight. Your blessing is there, your miracle is there. Check it out. And come out to testify to the power of the Almighty God. Triple blessing tonight. You'll be the first to receive. Just come out and tell your testimony. The blind eyes open it. The paralysis, check it out, is gone. Rise up in the name of war. And whatever may be the internal disease, internal problem, the hand and the power of God has touched you already. Check it out. You are no more the same anymore. You are no more the same anymore. I want to hear that sound of the joy that you have been healed, you have been touched. The power of God has set you free. Check it out. A counselor should go around and bring the people out. Let's go around and see the people. Those on windshield, encourage them to rise up. Exercise your faith out upon what you have asked. Then your miracle is there with you. Out on 8, the miracle is there already. Share your testimony, don't hide it, so as to receive more from the Lord. A counselor should go around, go to the back, go to everywhere, help the people, encourage them. Let's hear the sound of joy from the orchestra. 93 04 38 38. Blâchez que votre n'a de qu'au plein blaton voni. Nous coupons ma wenya n'y a peu ma wa. Et tout cas, il peut nous scinder à tout. Non, non, mais autre, on met à la balle pour le China. Elle est bien à la déclaration. Le thème au WhatsApp, à l'élève, la série qui va actuellement. 93 04 38 38. Keep on shaking. Blâchez que votre n'a de qu'au plein blaton voni. La CDD. Yenye Alpha plus Omega. Océan Anderson, qui a pris comme ennemi et au katame de peu de CRD, après c'est un peu mais quand de CRD, fils à fille que mon passé, il y a des divadiots. Please come out if you have been interviewed before. Come out and come and share your testimony. The opportunity is open to you now to come and share your testimony. And for those who have just received fresh, touch of the Almighty God, just be touched tonight, and your problem is rolled away. All your infirmities are gone. The Lord has touched you, and if I've received your miracle, please share your testimony with us via WhatsApp number being displayed, on the screen. Share your testimony and let others learn from that. You can also record a video of your testimony and share it with us. So the WhatsApp. The people are already coming out.
Check yourself. Check yourself. The power of God is already working in your life. And they will come out and share the testimony of the great and mighty things the Lord has done in your life tonight. He has promised he cannot fail. He cannot fail. He has said it. He will heal all your diseases. Check it out. The hand of God, the power of God is already working in your life. Come out and share your testimony tonight. Let others hear about that. It will encourage them, to receive and to be sure that the hand of God is already upon their lives. Come out and share your testimony. Il y a Togo, il y a